Pozdrav svima, pre nego što počnemo moram se izviniti zbog moje uzrečice koju mnogo govorim, to je znači, ali šta je tu je. Da počnemo. Danas, znači ovo je drugi tutorial po redu, pokazat ću vam kako se radi profesionalno sa korekcijom boja. Tu se koristi program zvani Magic Bullet Lux. Pa da počnemo. Znači, prvi deo jeste kako ga naći, skinuti i instalirati. Link će biti znači u opisu i ovo je znači njihova oficijalna strana. Skidamo znači trijalni program, znači privremeni demo, to je to. Ovdje znači nosite vaše ime, prezime, email, birate zemlju, ovdje znači na Y Jugoslavija, student, evo ovdje je program na kojem ćete raditi, Sony Vegas ili Photoshop, After Effects, nebitno, znači sad pokazujem za Sony Vegas. I ovdje izaberete Magic Bullet Lux Windows. Možete još dva neka programa, ali to je sasvim nebitno i ne treba vam uopšte. Idete znači submit i dobit ćete da skidate. Kada skinete možete nastaviti dalje, ja sam već skinuo i dobit ćete otprilike ovakav folder 6432 bita instalaciju. Otvaram 64 bita i pojavljuje se ovakav prozorčić, slika je nebitno. Sad treba sam da se sačeka. Dok ovo radi, znači mogu reći da možete sa interneta negdje skinuti znači serijalne kodove ili možete koristiti ali kad vam istekne opet skidate. Podaci koje stavljate, znači email adresu i slično, ne moraju biti pravi, mogu biti da lupite, znači nebitno je sasvim. Znači idemo next, yes. Ovdje znači imamo programe koje se sastoju u tome Magic Bulletsu. Ovdje unosite znači serijal, ako ga nađete, nije ga teško naći, ali ja neću da govorim koji je zbog problema na koji mogu naići. Unesete ga, pritisnete submit i next. Ovdje izaberete koji program, znači Magic Bullet Sony Vegas, next, install. To je to. Kada završite, otvarate znači Sony Vegas, samo sekund, 3000, kvalitet prikaza slike se mijenja ovdje, znači to samo da ubacim neki video, znači nebitno šta. Evo vam primjer. Nebitno je sasvim. Ovaj program znači nalazi se u video efektima Magic Bullet Lux i default, znači prevučete na željeni snimak. Zatim idete na edit i otvara vam se program takozvani Magic Bullet Lux. Ovdje znači vaša slika, ovdje imate već određene neke korekcije boja. Možete znači skidati od drugih ljudi, ja sam skinuo nekog momka, vrlo dobre, ima mnogo zanimljivih. Ili možete sa desne strane, ovdje nalazi se ti alati s kojima radite dodaci i možete sami praviti određene znači korekcije i slično. Kada završite, pritisnete finish, to je to, bacite korekciju boja.